Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Sarkar kani kejela uba Alexander Elheng, ulaong ba mau bat ke parti jong kilong barbor ki bakloi ban long siang, ya ka kanhon king atiar kani karilom kasi jantia ka Nyotrap National Liberation Council bat ka Sarkar India. Haka jekran berkinong patay kubor haka arpulai trek matau banajiliw arhajar arpo uba Elheng ulaong ba ka BJP kalong ka bakloi banyarap la kalong yano newat ya ka kanhon HNLC. Ni ngali nagaliang junga ru I welcome this and agado go poru kada kino ki organization kada ga channel sini ki ru ki don kam gajingarap ga jungi ki don kam gajingarap ga junga lada kwa banwan ra ga jingi kren suk bat ga center government nga ngalong bonengkong bat bakloi banyara ya kata kubor bat banya pen ya kenduru daga banta ga channel si banyakan bat ki central leader. Dan kami ni kan wat Amit Shah rugi kloi home minister lani kiwi ruki leader ke badai jongka government of NDA. Ngilang bakloi we are ready. We want peace in our state. That's all only. We want peace in the state of Meghalaya. Anybody who want to go for the peace talk, we are most welcome. Ya kata ngiru ki ong ngilit ban penyakan kasyong pade haga kai ke condition jongka central government lada ki ong ban pendem muat shwa ni ki kwa banyakan shwa ni kata ka kubor ngila ban ra syaka government of India halor ke igi judon kam na menta ka jingan yasuk jong ka sing HNLC lani gidu ki we ki sing de kalau ngomne ke langi gi don kam hi ban wara e ke jingan bagas state government ru nginyakan ya kan ya suggestion ke ai presiden dong ke BJP Meghalaya state kadi ke badai kan EU ba nginyakan bag state government ru naga banta ka barra jingsuk hapo Meghalaya nyungi.